تیرم‌ها زیادی کمخونی همین مثلا مکتب‌ها پول دارد پول جدا میکنن همین گیاهای خریده تیار کرده بچه‌ها مینوشن و سالی میشه حتی که وای سالی میشد الکی وای آینده پیشگیری میشه اما اهمیت نمیتیم بیمار میشه بعد مثلا اینستیتوت تمام نکرده یا مکتب تمام نکرده میفته انا همین ما باید در مردم آموزانیم راههای حلش پیش کنیم مثلا حاضر من 30 پرزیدنت مملکت ها با جهان با مکتوب نوشتم که کدام شما اگر من دستگیری کنید من تیار که همین سیستم ساختگی ما آماده شما با آموزانم یوتیم همه آدم میمونند یکی حسابی میمونه باید 150 سال آدم ها عمر بینن درست سلامت باشه تشکر بینندگان عزیز و ارجمند 92 844 55 33 است اگر شما دایر به بیماری عصب با دکتر طاهری یگان سوال داشته باشید مرحمت ما البته قبول میکنیم زنگ‌های تلفنی هر یک شمایان عزیزان را اگر از مرحمت زنگ تلفنی باشد آن رو قبول میکنیم السلام علیکم بیننده عزیز السلام علیکم صحبتون بخیر باشد شما در بخش مستقیم قرار دارید چی گفتنی ها دارید رحمت من شما هم صبح شما هم بخیر باشد تشکر یک سوالم بود به دکتر مرحمت بشنویم یک چند 16 ساله خب بیننده عزیز کمی آواز تلویزیون خود را پستر نمایید مرحمت بشنوه سرچتون 15 ساله هستند چی شکایت دارید؟ 15 ساله سنچی دم میخونه خب من وای همین بعد میدونم گوش نمی کند یا که همین سخت داد میزند گوش نمی کند تو بی وقت میگدد من میدونم که خدمه ولیست باشد ما فهمیدم البته وقتی که در ارگانیسم دیگرگونی میشد بچه ها پدر و مادر گوش نمیکنن و یا حرکت میکنن نه که همین با واسطه تاثیر سخن با واسطه تربیت اجرا کردن ممکن بعضا پدر و مادرها سبب همین نیوروز شدنی فرزندشون میکنن این کارو نکن وای کارو نکن مجبور میکنن این بیماری به گرفتار میکنه و عادی خودش مونید چی میخواد اجرا کنند یکی شما در چارچوبه تربیت درست راه مونید که این کارو کن ششته بیگاهی هر مونید که پسرا من این کارو کردن نکنید کارو نه که جنگ نکنید گپ گنده نزنید وای برعکس خشمی میشد زیاد میشد من وقتی که در کلینیک نیوروز شهر مسکو کار میکردم این خیلی بیماری زیاد دیدم سبب بیماری همین نادرست معامله بین پدر و مادر هر روز سرزنش میکنن گپی سخت میزنن و عصبی میشد عصبش خراب میشد داد میزند اینجا میرد اونجا میرد حالا من شما دو تا مثال میبرم همین دیروز وقتی که من خودم بیماری قبول کردم یک نفر اومد خیلی ناراضی که گپ زد که یک سخنی کلینم که من بیمار شدم کلین گفت که فقط تو میموری همین خانه ها من بمیمونم این خیلی گفتم ممکن نیکو گپ شو وای میشد خیلی نادرست فهمم از همونجا علاقه من بود من خودم ناراحت حساب کردم دیگر پرابلم ها شد دیگرش مراجعت کرد که مثلا وای игровой зависимость میگوید این بچه ها میره بسیار جا باز میکنن پول بای میتن اول یا بار میگیرن بعد میخوام من مثلا دوشنبه چندین نفر آدما مراجعت کردن که اون بچه‌ها شو تا 15-20 هزار پول باید داد دیگه اول پول میگیرد این بازی‌ها یک اول شما دقتتون رو جلب میکنن بعد همین پرابلم میشد این خیلی در شهر مسکو من چندین کسای توبت کرده هستم این از برنامه‌ریزی معنی سری انسان وابسته برای همین علم پسیکوتراپی هست زشوری انسان با اصول هیپنوز یعنی تلقین کردن خوبی تبابتی کتید در معنی هر پروگرامی نو بمونید و پروگرام کار بکی در اومد مثلا آدم ها سیگار کشی میپرتون ناس کشی میپرتون نشمندی میپرتون با شرطی که هیپنوز بافتن همه هیپنوز رو نمیافتن
саломат бошед. Бинандаи азизу арҷманд, агар шумо аз доктор Тоҳирӣ маслиҳати мушаххас гирифтан хоҳед, пас метавонед ба рақами 92 880 2251 ё ин ки худ 92 762 24 26 занг занед, худро номнавис намоед. доктор Тоҳирӣ албатта шуморо бо ҳамроҳи фарзандатон қабул хоҳанд кард. занги дигар бошад. Музаффарҷон, биёед занги дигарро низ пайваст мекунем. ассалому алайкум. Assalomu alaykum. Suhbaton baxayr boshlad. Marhamat, chi savol hast, chi guftaniho dorед? Suhbaton baxayr boshlad. Tashakkur. Man Ma'limjon va یک savol دارم. Xo'p, meshnaven. من مادری دورانجان معلم. Modari Davronjon. برده بودم. ما همه گیاهای نیست دادی در کاری گیاهای داروهای من گرفتم. اونجا آنچه بیشتر شد. من از شما منتظر رحمتای کلام. یا این تا بینا باشد که باشی. لیکن همین استرسی همین دورانجان درست نشد. این اثر شد. همین برای که شما بسناس میکنید نگم میگوستید. Бинандаи азиз, каме овозатон коста омада истода аст? Аз назди телевизори худ каме дуртар рафта бо мо ما суҳбат кунед. نفهمیدیم شما چی گفتید. من دورانجان نزد شما برده بودم. Xo'p, kame بهتر شدن؟ بهتر شد. Xo'p. شما زدگی و سلینی همین میده یورده ها گفتم. آنچه بهتری شد. آنچه خودشا نفسش کرد. من من ندار عملیم. سلامت باشه. این همین رسی و رفتگیم در نیمی شب آمده. همین خودشان گفتن که این استرس به ماندگی گفتن و گیپنوز میکنید میگم میگفتم برای که این همین نیروش درست نشده. همین حرفش درست نشده. ها شما امروز گرفته بیارید من یک میبینم مصلحت میتونم دستم امکانات باشد کمک میکنم یاردم میکنم. розӣ ҳастед модари давронҷон? 92 880 22 51 аст рақами телефони мобилӣ ва ҳамзамон 92 762 24 26. худи ҳозир занг занед, худро номнавис намоед. албатта доктор Тоҳирӣ фарзанди шуморо қабул хоҳад من кард. تا روز شنبه در داشتنی خوجند خوجند بیماری هستن؟ قبول میکنم داخلی بازار پنجشنبه اکثر مردم میدونم نکید نامنویس کرده با بیام. дуруст. хуб, занги дигар бошад, марҳамат. музаффарҷон, занги дигарро низ пайваст мекунем. мешунавем ки айни замон ки аз куҷо занг мезанад ба академик доктор Тоҳирӣ чӣ гуфтаниҳо дорад. ассалому алайкум. شما زدون نظمه؟ ташаккур. همون бинандаи азиз, овозатон каме коста омада истодааст. марҳамат, мешунавем шуморо. ما به نموی هم دکتر دکا 92 880 22 51 92 762 24 26 аст. مرحبا саломат бошед. ташаккур мегӯем. хуб, бинандагони азизу арҷманд, тамошобинони гироми қадр, барномаи файзи саҳар мустақиман аз студияи телевизион ва радиои танин манзуратон гардида истодааст. мо суҳбатамонро бо академик доктор Тоҳирӣ пас аз тамошои бахши тиҷоратии реклама идома хоҳем дод. марҳамат, бо мо бошед. Внимание! В городе Худжанде открылся Центр народной медицины под руководством доктора Тоҳирӣ, где вам предоставят консультацию ведущие специалисты народной медицины. Огромный ассортимент натуральных продуктов отечественного и зарубежного производства. Масла, чаи и сборы из лекарственных трав для профилактики и лечения болезней сердца, печени и почек, эндокринной системы, онкологии, опорно-двигательного аппарата и других болезней. А главное, вы можете приобрести авторскую продукцию доктора Тоҳирӣ, изготовленную в Российской Федерации. Фирула, Замч, крем-тарангин, хушруй и более 40 наименований книг доктора Тоҳирӣ. Мы находимся по адресу бинандагони азизу арҷманд, тамошобинони гироми қадр, барномаи файзи саҳар бо доктор Тоҳирӣ идома дорад. инҷо чанд нафар ба мо чанд саволҳо пешниҳод кардан ба шумо. салом, дорӯи мотирон барои чӣ фоида дорад? вазна кам мекунад. мотирон. من این دوره استفاده نکردیم در بارش تصورات هم ندارم نمیدونم. саломат бошед. хуб,
грибоки нохунро чӣ гуна? албатта грибок шумо метавонед сода перекс водород намак якҷоя кунед ва кунед раствор карда почкатон ҳамон даруни ёки дасттона даруни ҳамон барро 15-20 дақиқа монед давоми 5-6 сеанс нисф мешавад баро. саломат бошед. салом хоҳари азиз, ман ба доктор Тоҳирӣ як савол дорам. Саҳарӣ вақте ки аз хоб мехезам мегӯям умуман хеста наметавонам. аз чӣ сабаб бошад? аъзои баданам шах мешавад. ташаккур. барори кор. албатта ҳар як одаме ки савол метиҳад бояд синни солашо нависад. барое ки синни сол мумкин шумо 90 сола бошед. хош дуюмаш барое ки вай намехезад функсии гурдето рӯи саволото ҳаме ки функсии гурда нағз нест. гурда ки нағз филтратсия карда натавонад зери ҳамон буғумобо намакҳо ҳама чи ҷамъ мешавад, дард пайдо мешавад. хуши хестан намекунед. барое ҳаракат кунед ки функсии гурдаи нағз кунед. барои функсии гурдаи нағз кардан чӣ кор кардан дар кор? масалан мо дар ҳамон бозори панҷшанбе гиёҳзубор барои касалои гурда ҷигар алоҳида дорем ки аз 5-6 гиёҳ иборат. таркибаш масалан роҳта ва реши рӯям хушхвош палевой ман ҳамин чизо ҳаст ки агар нӯшида истодан гиред ҳар як дору худаш вазифаи худашро иҷро мекунад. ин дар дасти инсонҳо фақат дониш намерасад. ҳатман ин коре ки кардед марҳамат нақшду меред. агар хоҳиштон бошад она қабул бабед бо қабул ба ман беҳтар хуб шунидам ки пас аз гузарондани ваксина мӯй мерезад ва асабонӣ бисёртар мешавад. ҳамин рост аст? дар бораи ваксина мӯй дигар чизо ман ягон чи гуфта наметавонам, барое ки ман зидди ҳар кас иродаи худашо чизаш аст. зидди ҳамин пӯшидани баъзан ҷойҳо ба ниқоб ваксина ман ҳамин хел чизо ҳастам. ин кори шумо ихтиёри шумо ба акор рехт нарехт ин проблемаи шумо. барое ки инам як намуди бизнес ҳаст. агар шумо саҳифаи интернет буред ҳам ваксина боло истеҳсол мекунад мефиристонад ина гиред ина кунед. худо ин чиз хеле нафармудааст. не ки мо эм кардани баъзе бемориҳо буд аз хурдӣ ва истифода мекардем ва аз ҷиҳати илмӣ 100%. мана ҳозир 10 мамлакат 10 хел ваксина бурор шудааст. инаш муқобили инаш ганда мекунад, инаш муқобили инаш. ман фикр мекунам ки агар одамо лозим донанд ҳозир бинед қариб аксар ҳама боло ки гап задан аз вазорати тандурустӣ аз дигар ина кунед буд. ман мегӯям накунед. ҳар кори шумо ихтиёр дасти бахтиёр бамонед. ассалому алайкум, хуш омадед ба барномаи файзии саҳар устод Тоҳирӣ. ман як савол дорам. аз ӯтам шикоят доштам. хӯрокам қаҳинтар ҳазм мешавад. оруқ зиёд мешавад. чӣ кор кунам? якумаш аксар мардуми осиёи миёна нодуруст кухни мо нодуруст ҳаст. барое ки ҳама куҷо наред гӯшт бирён қазоқо чиз мекунад як хӯроки хамирӯ чиз қади доранд қазоқо. ман умуман тамоми осиёи миёна омӯхтам ва ҳоло пешниҳод карда истодам ки системаи хӯрокҳазкунӣ дар ҳамин мамлакатҳои мусулмонам тағйир диҳанд. якумаш агар шумо диетия хӯрокҳои лозимаи хӯрда истед функсияи ҷигар барқарор шад ҳеҷ вақт данатон талх намешавад. чунки вазифаи талха ҳазм кардани равғанҳо ҳаст. вақте ки чизи равғанӣ мехӯред талха мечакад ва раствор мекунад, яъне чиз мубаддал мекунад. барои ҳамин тавсияи ман ҳамин ки агар шумо имконатон бошад дохили бозори панҷшанбе даромада якта ҳамон ман лист коғаз сохтагӣ системаи солимгардонӣ бо усули доктор Тоҳирӣ. ҳамонҷа гиред чӣ қадар об нӯшед, кадом чиза истифода буред. фақат мо тамбал ҳастем. ҳама шумо намебиёд ба вақте ки бемор шудем ҳама ҷо зада мерем пеши ин доктор рафтам онҷа рафтам ин ёрдам накард. оддитарин чиз қати шумо назм мешед. оддитарин чиз 92 880 22 51 92 762 24 26 аз рақами телефонии ҷои коргоҳи доктор Тоҳирӣ шумо метавонед худи ҳозир занг занед ва худро номнавис намоеду аз табобати доктор Тоҳирӣ бебаҳра намоед. хуб нафари дигар. ассалому алайкум, хуш омадед ба барномаи танин доктор Тоҳирӣ. ман 45 сола ҳастам. бемории ман ин дил беҳолшавӣ, дарди сари сахт ва гаймарит мебошад ва ҳамзамон боз як саволи дигарам. шавҳари ман дарди сари сахт мешаванд
асабҳояшон хело ҳам вайрон шуда ҳангоми ҷанҷол кардан сабук мешаванд ва фикри бениҳоят вайрон доранд. оё ин бемориро табобат кардан мумкин аст? албатта дар бораи салоҳои дил савол додед. Бале. касби якуми ман кардиолог ҳаст ва ҳамин маркази кардиологӣ дар шаҳри душанбе 31 меи соли 1981 шуда шуд. ман аввалин навбатдор будам ва ман як шеърам навиштагӣ ҳастам ки чаро эй дил ба як рангат набинам, як оҳангу як армонам набинам. аз он ки лаҳзаи сабре надорӣ, дамодам умри манро мешуморӣ. ҳазорон шӯх гӯям ки дар ҷӯшӣ, намехоҳӣ дар ин олам хамӯшӣ. ту бо дарду ғами худ зинда ҳастӣ, даруни синаам поянда ҳастӣ. ту дур аз беғамӣ бош эй дили ман, фидои одамӣ бош эй дили ман. албатта дил яке аз органҳое ки хуна ҳаракатро меандозад, мебарад, мебиёрад. дар натиҷае ки мо тасаввуротҳои нағз надорем, тез ба бемориҳои дил одамҳо гирифтор мешаванд. масалан дар рӯи замин ҳар як дақиқава 900 одам меморад аз касали дил, аз бемории дил. мо ина гап намезанем, не ки ҳозир барое ки ҳамин вирус аз боло одамҳо бизнес касодан, ҳамин фақат мегӯянд аз вирус мурд, аз дигар мурд, аз дигар мурд гуфта набошад. дар мадди аввал дар ҷои якум бемориҳои дил меистад, чунки дили инсон як дақиқа масалан ҳамахелин кор мекунад. агар нодуруст кунад, фибрилятсия мегӯянд, гуфта тамом, дига кор нест. яъне ки мотори инсон ин дил ҳаст ва бевосита ман гуфтам ки аз ин шеъре ки вай доим дар ҳаракат ҳаст, кормо андохта меистад. ҳама чи таркиби худаш ба ғизои лозимӣ қабул карда меистад. ғизое ки барои дил ҳаст, масалан мо имрӯз панангӣ мегӯем, ин зардолуқоки худи мо ҳаст. аксар одамое ки ҳамин тасаввурот доранд, худашон нигоҳбӣ мекунанд, қариб ки ҳар рӯз 5 та ҳамин зардолуқоқро тар карда пагоҳӣ бегоҳӣ мехӯранд. як чизи оддӣ, ҳоҷати кардаманилу дигар дороҳои бисёр истифода кардан дар кор нест. ва тамоми одамои дарозумрест ки ман бо онҳо ҳамсӯҳбат шудам, аз онҳо интервю гирифтам, онҳо қариб ки дороҳои химиявӣ кам истифода мебаранд. ҳамин дар натиҷаи масалан ман як рецепт сохтагӣ будам дар вақти кардиоцентр, то ҳозир тавсия мекунам барои касалҳои дил. 50 грамм зардолуқоқ мегиред, 50 грамм долона бо яришник, ин беҳтарин чиз барои дил. 50 грамм хуч, як қошуқ тухми сабзӣ, ҳамина 1.5 литр обро меҷӯшонед, ҳар рӯз 100 грамми 3 маротиба менӯшед. ин беҳтарин чиз. такрор мекардед? 50 грамм 50 грамм зардолуқоқ мегӯям, 50 грамм долона, 50 грамм хуч шиповник, як қошуқ тухми сабзӣ. тухми сабзӣ аз тухми сабзӣ барои дил дору истеҳсол мекунанд, давокарин. мана ҳамина шумо чизи оддӣ қити меандозед, ҳамина мехаред, 40 сум 50 сум ҳам намешад. То'g'rimi? Durust. ҳамина шумо аллакай давоми вай нӯшида меистед, бо эффекташ зиёдтар аз ҳамон чизе ки мо имрӯз ҳастем. Лекин имрӯз фикри мардум вайрон шудагӣ, ҳамин боварӣ мекунанд ба дороҳо ва ҳамин чизе ки меран набинед. дар шаҳри хуҷанд 10 та 5 та дорухона буд, ҳозир зиёда аз 500 дорухона ҳаст. хуб, саволи дигарашон доир ба шавҳарашон, асабонӣ шудани шавҳар ва ҳангоме ки бисёртар ҷанг мекунанд, асабашон ман ҳамчун шаҳватшинос чизи дигаре гуфтани ҳастам ки бисёр вақт байни зану мард ки аз ҷиҳати шаҳвонӣ норозагӣ мешавад, ё зан хоҳиши муносибати ҷинсӣ кардан надорад, ё мард сустӣ эҳсос мекунад, ин чиз пайдо мешавад, асабонӣ мешавад, ҳатто ҷанҷолҳои сахт мешавад, ба худкушӣ оварда мерасонад. бояд ки зану мард якдигараша фаҳмад, навозиш карда тавонад, якдигараша барои муносибатҳои ҷинсӣ алоқа кардан омода сохта тавонад. албатта инҷа сабабаш алоҳида марҳамат зану шавҳар бетон ма ҳарди шумо 92 880 22 51 ва 92 762 24 26 аст. ман масалан ҳамахелин мавзӯъ ба бисёр одамҳо муносибат мекунанд, аввал занаш ки алоҳида суҳбат мекунанд ба шавҳар, ба ҳар деша якҷоя шилонда мефаҳмонанд ки хатогӣ дар натиҷаи чӣ ҳаст. масалан як нафар одами калон вазир шудагӣ вай, баъд вазир ки шуд, занҳои хушрӯям бисёр мешаванд, занаш ба кам аҳамият мешавад. занаш назди ман омад, бемор, шикоят фаҳмондам, баъд шавҳараша ҷиғ задам. ман гуфтам бародар ин коротон наз нест, шумо ҳар десам одамои авторитетӣ. хато кардед, одами бехатогӣ нест дар ин ҳаёт. ҳамин хатои бояд ислоҳ кунед, зиндагии нағз кунед. Не ки ду оила ҷудо мешавад, проблема бисёр мешавад, бачаҳо бепадар мемонанд, бепарасториш мемонанд.
اینم با رولی فهمونده دادن و تربیه انسان رولی کلام بازی میکنه. салом ба духтур тоҳирӣ савол дорам. Баъзан кам аз биням хун меояд. Барои чӣ ин хел мешуда бошад? البته سبب خون آمدن باید یکم درجه ما بفهمیم که بیماری خون نباشد. دومش در نتیجه بلند شدن فشار خون بیاد. سوم در نتیجه تنک شدن همون پرده ها و خون پرده های خون که سال عکس زدید چی زدید خود شده میشد. اینا علاوه دیدن در کار طرز طبابتش خیلی خوب هست. مثلا از آن جمله ما یک دارو اختراع کردگی زمش دکتر طاهری که تمام خونوی مام میکند. خونوی کجا مثلا زخمی میده روده بواسیر گیمارای یاردمی کلام میرساند. این هم از طبیعت گرفتگی از سنگ. همون سنگی که مثلا بعضی حیوانات میرد بیمار میشد میلیسد خودش نظم میکنند. ما همین دیده آموخته همین سنگ برده تحلیل کردم. ترکیبش 65 تا مکرو میکرولیت